omwana n'ekihingwa ky'okubanza omu bihingwa gavumenti ebyekuihyamu sente kubiguza aheeru y'ihanga ninga shikyete number 1 export crop kandi nigutaahiza ihanga sente zirikwingana $1.97 billion. Haji Abbas ahingire eka zirikwingana 50 z'omwani kandi ahingire ebika by'omwani birikuhika 10 bitu buri musharuro nakugira ngu nashohoza tano zirikwingana 50 z'omwani. Omuri 95 aho nunabiteye mu kimamani nkahingira kimwe nkanyine tuzenjumbu natanga kusikendeza famu natanga kuzinga kuza kimwe naka kuri 2015 aho no mani gwaho mu kona na no tuti kante kamwe mwana famu yente yona na cyende nasigaza mukente kina zunka nareba nazakigamwe mwana. Ogwo nagira ngo ebintu byahire omukingo mwana tubiri kubarwa omuri okombeka factory mu yambere okongera kutungura omutindo gw'omwani na no kutunga akatare. Hajiga projects ze akazitamu abana be kandi hano harigire okuterera omuranga abahingi n'abarisa kwegesa abana babo ebibarukora ekirayambe okubigumyaho. Abana akabana bona nimbana bizanwe nibenda nakaburi kimwe cyona ntikikorana mwene naka nkamanaja buri mwana wanje nabana kumkwatiraho ni family n'umucyara nabona abantu mahajati ni kutuyambye ikintu cy'amani ka family niyo tinganya tinyuki tukabanza gwatshomesa iki cyabandi sikuma twamugoma no gwatshomisa nanogarkenye no ngoma no gwatshomisa then tweza kuija family ka family no vyechi tuche twazembesera factory niti asiyama na family emotoka zuru nyara bari arorore aro fighter aro na haja ni motoka ya yimikiro n'amaju twena twashwire abingi so tukubikurwa umwana tukora kindi ite no kuza kuronde mu tukabiruga twasugara igahezira mutabano wa Haji Abbas kandi owo yahira opujinaniza wawo kutambuza projects ze nagira ngo kuhinga omwani bakutiremo obukugu bwa higuru ekikanyise eby'emisharuro. Ngiri kubanza no kurondereza munonga ati ngaho turi yaho by 2020 twarondereza twashanga aba Brazil bati bafuna umwani mwingi twashanga bahinga ebitiro 13 aha AKM so nito twakigeza kandi indeed cyakora cyangwa muto ngibitiro 13 aha AKM futi shatu ahari 10 kandi twatwintinga 10 ahari 10 ofite ebitiro 50 so atutsa kure family ye n'ibitiro 50 kandi logo ay arafuna ubu nafuna 18 wowe indebitiro 13 basafuna miliyoni 26 buri kintu cyakukakiriza ibiri. Okwenda kwentantara ebizibu biri kuteganisa abahingi b'omwani nabahaburwa kuguma nabaronda abakugu abine obukugu bw'amani omukuhinga omwani babase kubayamba okumaraho ebizibu ebi. Ekyo kubanza no kushoroma gy'omwani ukashoroma enjuma eri kutukura ko ari enjuma bana kushoroma ukashoroma enjuma ehisize ki cyakabiri no kwanika ki tuwaza kubika mu stoha ukaza kumpa teka omwani waza gushoroma uguteka hambuga ugwanike kandi ahantu barutagwana ko mwitaka ugwanike jahantu bare we solar dryers that's good nawe ugwanike je wagwanura utaguteka mwitaka ko arenga twatubutiraho factory buriya apellets buriya higuru tuguri mwitaka abantu neco kuriya neco kunywa tugukubikwa mwitaka. Ubwo nagira ngo projects zabo zirukoma aha kubayamba bonka abantu cyonka okuyahoze basize kuyamba abantu bingi na munonga okubatongera emirimo. Abatare farm cyo kubanza cyabyona bafunire ba neighbors bafunira umwana murungi gutakurwana abandi abatakoye basa bafunire emirimo let's say ko mu ishoroma ko musuru turi mu season nibanye n'abantu 20 bakurugaho abinkwe pringa kusoroma a factory shangina n'abantu 20 tuba 50 kandi shangina abinkosa ukwezi abantu bakurenga 15 so abantu bari around mberwe ni ikintu kumanya bafune munonga n'emishomo eri kwiza yona ni imbeta bafune emishomo okwenda kutunga omwana murungi
kakubasa kutunga akatare kahiguru nikitandikira omu nursery bed okugubyara okugureberera gye omuri okugwombera okusharura n'okugwanika hajiga basi wana takoma hakuhinga omwana gwonka okwiya wainayo projects ezindi ezirimu kuri sente embuzi n'ebindi. Hawa TV West ndi Abdulkarim Sengendo.